Langan si ulang bating ta si kadende Mario ta ilan tema alo tema lante kula tarande langan tonton sisir daun bating dende sisir Mario lante anakna katongkonan lante sangkana kamarintinan maka lima di tonton apa yang ukuran dekatabe langan masa yang kau mak kamu dasane kau tadi tradisional selanda Asia yota kita semua pada tegaruda angkuran kain sungai di sana sangka dengan jalur melalui sungai ale-ale antara itu main pak pada lembang dia main tujuan koli-koli darat tukumua korbai tengah upupa taran depala temai wai di pamatua tanah kang sundun patakala paparaya temai burana ide padang lilikna isong kalua iya mo temai sorongan belas sutura bainang kaborok teronigo lago batang di kaleta lago tondon to batang ta ulen duite kami to marap login atau kurang tau apa di kau semua agar nabatingkan pasiruan na temi Mario kelangan di dalam di ende kita karatui lata pasumber no painde karano kurang talata pomot painde kamarintinan ka banda asiran na salapan na tumpalayan na kuhuwa mangka sabiti si pamatua itu dia musang kapuran pangan si pamanu ukarulungan dia musang apelan parang bolu tanda tasikna pak toringan bulawan na siran na manda bintin si botang matoto nadi gua kore ni manik tadi sorongan sepo taduan tolek anggan nate mai bainan nuwi di pamatua tanah koroma kairi uniso maka donton minto na kata palbirana anggan na kata murpuran na langan tangla ditung kanan ende ketangla diang baik apa bersusi mototu kita torotolina mairi men tau maka nenek kinalam di kata palbiran na saladan katang maupuran situ hujung kami pasal dua ngapa semua guru paukuran Pak Udelian kumua kamu duka masal nasa pantaran na pandai maliu pangulurna tak dung kaisanan laut borong-borongan di laut tandung-tandungan di tek maitang di lambi na gatang di karatuna maka lima atau kumua kamu duka masal nasa pantaran na pandai maliu pangulurna tak dung kaisanan to manarang ko dungasi po kana lembang unda rumah apa silana koli-koli lau pawayu-wayu selek na lampadori dodosan kalam makna mintu katang mau kurang banang sirang na solapan na numalayan na tokumua indekan mengaku kumbak mangoritan datinaran mempala apa to maliw na langamo laki kandio santun laki kabiriti ulawan inde pagantianan ulawan ta si taru inan lautan empa taru katongkonan ta angga kamarintinan talam tema allo totemo desupa adipopa paraya dipo paraya tontong pasakin apuang tatumam pararata rapak-rapak na nenek laubura iwi sang pindat lante anak na katongkonan kikami tabian kana temanda apa sulain karena na tubintin kolikan lentek na lalangkan karangko boyok lati kabiosan tu mosa darah ta lati kabiri ti ulawan pa gantian tasi taruinan tulatan pataru katong konanta ya pira ya ia manturan bogana anak nek bota borong tong kanang baseran tong tanda tasikira na makapan utori kulawan ni bukutang sepederan tutu makankan suruh toro marintiki imbe inan nomor bisa kuno tomate si taru lantang nomor 7 selako kadua si taruh rombongan na Papa Anto siapa Papa Anto borong rampungan patulako siya nenek kotek la taruh marinting kita melantang nomor 30 bisa saya lakukan 30 na apa rombongan na nenek Irma siya nenek na Irma lambay borong tonton ang base mempatulako si mama na teta la taruh marinting kita melantang nomor 35 saya lakukan 37 rombongan na nenek Felix siya nenek na Felix inulitin bamba mempatulako Papa Analisa Latoro marinting kita melantang nomor 22 sampai 20 apa? Si upo na rombongan na nenek Pino, si nenek na Pino ba Mama Anto atau kuwa, mempatula ko Papa na Santo. Latoro marinting kita melantang nomor 92 sampai 10 apa? Rombongan na nenek Arpan, si nenek na Arpan atau kuwa mempatula ko Papa na Santo. Toro marinting kita melantang nomor 10
Cynthia. Siya Mama Cynthia Joman Joman patula ko Papa Santo. Toro Marinting kita melantang nomor 10 saya ke 10 apa? Rombongan na Mama Pedi. Siya Mama na Pedi lo kapaa. Patula ko Mama Medi Sololoto. Toro Marinting kita melantang nomor karo saya ke 10 bisa. Rombongan na kung Kung kinato batilikian ba yung patula ko Podamba. Toro Marinting kita melantang nomor 15 saya ke 10 karua. Rombongan na Nek Binti Ipandana. Patula ko Mama na Medi Sololoto. Toro Marinting kita melantang nomor karo saya ke 10 bisa. Rombongan na Nenek Desti. Siya Nenek Desti dan Mila patula ko Mama Teta. Toro Marinting kita melantang nomor 35 saya ke 30 karua. Rombongan na Nenek Alia Indah Tonglo. Patula ko Gisel Soladina. Toro Marinting kita melantang nomor 35 saya ke 30 karua. Rombongan na Bapak Mary Rarukan patula ko siapa Pak Dila. Toro Marinting kita melantang siapa Pak Dila. Rombongan na Nek Alia Tonglo patula ko Nek Tony. Toro Marinting kita melantang nomor 30 bisa 30 apa. Rombongan na Nek Egi Rarukan patula ko Nek Ida. Toro Marinting kita melantang si Nenek Ida. Sintro rombongan na si Nenek Eca. Nenek Eca batu atau benang bela rampa medan damali tutup kaboro ng Pangica. Sintro rombongan na Pangburay ng Sangata rampa medan damali tutup kaboro ng Pangica. Sintro rombongan na Tanta Tina Sangata rampa medan damali tutup kaboro ng Pangica. Sintro rombongan na Pangpika batu rampa medan damali tutup kaboro ng Pangica. Sintro rombongan na Pemudiran Marawali rampa medan damali tutup kaboro ng Pangica. Sintro rombongan na Pangijal batu rampa medan damali tutup kaboro ng Pangica. Mintu na to. Lampa taruh di katakanlan alang lebar lantang nomor 25 sa 27. Sintro rombongan na Pangpika batu rampa medan damali tutup kaboro ng Pangica. Sintro rombongan na Pangarinda Salulusa rampa medan damali tutup kaboro ng Neica. Sintro rombongan na Pangburay Tangla rampa medan damali tutup kaboro ng Neica. Lamintang kilantang nomor 25 sa 27. Sintro rombongan na Pangpika batu rampa medan damali tutup kaboro ng Neputta. Lamintang kilantang na Neputta. Sintro rombongan na Papaalwan Batam rampa medan damali tutup kaboro ng Paica. Sintro rombongan na Unik. Bapak Rinda Salulusa rampa medan damali tutup kaboro ng Pumija. Lamintang kilantang nomor 25 sa 27. Sempurna rombongan na keluarga almarhum Nek Kumi. Keluarga almarhum Nek Kumi Indah Tonglo rapang tangan sekiranya kapan dari ulama ibu kota Sugiran itu maafkan suruh. Toro Marinting tama lantang nomor bisa saya kelantang nomor 3. Rombongan Nenek Gislim, Nenek Gislim Sumail. Patula ko Nenek Gislim. Ini di Buntao. Di Buntao. Sempurna rombongan na Oke guys. rombongan na si Mama Irma ranting ko kung kanapas ng patula ko Mama Teka. Toro Marinting kita melantang nomor 35 karua. Rombongan na Dila. Oh, ini lembang. Tunggu ng patula ko Dila. Toro Marinting kita melantang nomor 30 bisa sa 30 ngapa. Rombongan na Nek Rika Indah Tonglo. Ulang tanda kasih kira nama kapan untuk mulawan yang bukan seperti itu matangkan suruh. Toro Marinting kita ini nomor bisa sa lantang nomor 7. Udah berrombongan. Mi kemulai. Luar biasa. Toro Marinting kita melantang nomor 10 rombongan na keluarga Nek Lantang. Keluarga Nek Lantang bro. Halo. Apa lah? Oke baik ya. Hah? Kenapa ini? Oh, gacara apa tuh? Mana ini? Mana yong? Mana ini yong? Oh, dapat kau cuma ada. Oh, sama perjuangan. Iya, 20 bulan
yung Abang ya boleh itu. Abang tuh mah pesan keren. Biru kakak di tempat, emang ada di tempat. Mana tay? Mempatulah Bapak Yonas dari Barinti kita melantang nomor 20 terus oleh Ketalung Pulau rombongan Bapak Di Bela selama komika. Oke baik ya. Mempatulah Bapak Riani dari Barinti kita melantang nomor Ketalung Pulau bisa Ketalung Pulau Bapak rombongan Waku. Boy, kalau udah yung kalau udah. Paling ada bisiro. Apa lagi kalau ada? Kalau udah. Ito yung Saya waktu apa setegaul kita rambah itu ini. Oh ya, Pit. Oke, baik. Oke baik ya. Oke, Mary. Foto ko na Mira. Ilo li. Nalaki mo din pa eh. Wana sa bisa disuke bimu udah kila. Oke. Oke ilo. Oke Teo rendukan. Oke Mak Columbus kemudian komplit ya. Oke. Columbus. Ya, milih si tangku mati. Iya, ibu-ibu kita yang cantik semua. Baik kalau udah yung Sando. Belas saja. Nah, emang yang dirambah ya nungin. Biasa kita bentuk dirambah kian apa kayak serem ada. Eh. Oke, sampai lang. Titip salam sama ibu PKK Pit. Bilang dari Mama Adel Petua. Adel selama Adel Adel domi Petua. Tandai ra kato? Tandai. Time tandai. Tandai. Ya, tandai. Oh, selama Adel na. Selena. Oh, Selena Adel. Iya. Iya. Kompit. Mantap kompit memang. Ah, oke, rapo untuk kok. Oke, dia. Terima kasih. Orintik. Total cantik bersanda. Ada cantik bagus pada sandin, bisa sandin. Mana bisa sandin tuh? Oke. Sandin. Lendong. Lendong. Lendong mana tu? Ya, oke lah. Kasih. Oke, guys. Ya, ini nih. Oh, kondisan tim Nopit na Salamana Trona. Oke ya, terima kasih. Lupa napa sekali na siya. Oke guys. Iya, oke. Pada almarhum Nek Sallo, Tongkonan Masir, Abraham Pematang Jansuru, lain lagi dengan nomor bisa lantang nomor 2, saru lantang nomor 7. Saudara nomor Nenek Pera, Nenek Pera barra-barra, Rampo minta nama itu untuk keburu lagu tabalu. Lamin tahu lantang nomor 7. Saudara nomor Nenek Niko Borong, Rampo Pematang Jansuru, lain lagi dengan nomor bisa bantu bantu mati lantang nomor 2, saru lantang nomor 7. Saudara nomor Pengelia, rombongan Pengelia Randang Batu. Rambo yang batu lagu Mama Amedi lagi tak mikir lantang nomor terus sama Pulau Misa sekitar rombongan nenek naik rombongan nenek Naya Kasada
Rambumin patu lakukan ini na ayasa hindi buntaw. Laman tao kilakana ini na ayasa hindi buntaw. Sutaro na rombongan na Doni Padoto, Rambumin na naman ito kapuro lako gamba. Laman tao kilakana ng rosa ang puro limas dapat ng rosa ang puro karua. Sutaro na rombongan na bati nailantang. Bati nailantang ang puro. Rambumin ang Tiensuro. Lain lagi ng namuro misa bati ba na temat lantang namuro rosa lantang namuro pito. Sutaro na rombongan na Erisi. Rombongan na Erisi. Raru Sarambo, Rambo yang batu lagu pengadamba, lamentang gilan tanah merosang boli, mesti rosang pulau karua. Si taru rombongan na Bangurayan Salarina, tonglo, Rambo yang batu lagu pengayonas, lamentang gilan tanah merosang pulau kares taru talung pulau. Si taru rombongan na Nesela batu Kampina, Mila, Rambo minta damari, tutup kapuro lakukan nadi, lamentang gilan tanah talung pulau, mesti taru talung pulau naba, si taruna, rombongan na ni Adel kedua, Rambo minta damari, tutup kapuro lakukan Tommy. Lalu kami kilat tangan nama Antoni, si taruh naruh ni Adel batu Rambo yang batu lalu pemerisa, lalu kami kilat tangan si pemerisa. Lalu figurasi semua sama orang tempat kantor yang melawan dan lambi rangkan ekonomi dan ini darah dan juga kami kembali lagi. Ilo litok. Mantap power tu bapak tu. Oke baik. Ini sang kiri pembeli. Apa tak boleh kebelah sabar lagi. Iya, si taruh na rombongan na Papa Benny batu ni Ariel tunggu subuh, turang tu yang batu lako Tony, lamentang kilantang na Tony. Iya, lafi kalasi si masa marata pa gantian ang kulawanta. Dalam liran na dipureki, naditi darato ka bakalin ko nalilaki. Nakita biar kesulitan karena tapi teman pantaran te balaran ng patang sa sukan aruan ranjang tu itang ginawa. Menasuk api anak kuan deh. Ada nama pindah antara Kristen dalam beberapa rumah yang solo yang tidak istilah masih tidak mengincar Yonas. Boleh makan deh, tak siapa? Tak siapa, natan din asing itu. Oh, tadi saya siapa ini? Iya, nggak sesuai apa. Tutup di sini ulang tadi datang pelajaran lima datang mau. Boleh deh, woi, berkok keriwa. Dia mencoba ketangguhan datang dari drama ini perlu. Rombongan seni perlu rantu lagi. Ke rombongan orang pengen keluar. Mempat lawan burung mereka. Sebarunya rombongan. Merasa terlupai guys. Merasa guys. Makan guys. Oke, lampu buntu begini. Dalam apa buntu betal kali begini dulu kan? Oke, mudah-mudahan tekan deh bosku. Ambil lalang. Le. Iya. Laku kamu turun itu mengenai ekonomis kita pemangguran kami kira-kira mau berada latas kursi kalau untuk penerimaan dalam umur sekitar setengah jam ya pertama setengah gol dan ke-10 menit Wanda biki. Oke. Sabar. Nah, ini masih paling. Halo, Wanda. Oke, bosku, malah kami dulu. Iya. Para kami. Tak bertu. Kembali betul sabar atau mak mata. Tak boleh. Jom kita dulu. Le. Oke.
Oke. Ini benar. Oh. Ah, pakai takuman dia. Ah, makam kuman dia. Nah, limpakan dinas nanti di paling kui manang nanti. Mari pito. Oke guys, so. Ya, udah skin door. Ah, Oke, baik. kayak di pesanan dari ding teh. 5 bintang. Iya. Bintang tuh. Oh. Oke, guys. Selamat siang, guys. Oke guys. Udah dian dale. Dekat-dekat sini pintu, biar kita komentar. Nah, de janda mana dari mana apa tuh di sini. Oh. Oh, ilo li. Oke, ilo tok. Mantap. Coba kita tak apa tadi. Oh, si Makarata to mulan nih. Oh, umbar kini teh, ukuran tanah batu deh. Tanah batu umbar kini. Raru kan? Oh, raru lemo. Raru lemo. Oh, raru simpulan nanti deh. Salah raru lemo. Oke. Tuh, dia masuk rombongan komandasnya tandur debok batua rombongan batu dako pengolisa lagi tang kilantang rodong pulon terus rodong pulon apa Kumanda berkita dia dulu. Betul kan petak mana? Oke, bepira ya. Iya. Oke guys. Iya. Ya, bapaknya nak setir po kami bapak sa kanang lipatan. Payo mas. Oh, maka kumanda itu berawar. Kita no, kita barra-barra dito dito limangnya. Ya tapi matiro yun to. Mana? Pala niya to. Ya tapi matiro yun. Oh, tak pakai kumanda ya. Kumanda betul mah. Iya, makan guys. Lagi makan guys. Sangat latifi guys. Sangat latifi to. Iya. Nak kumanda na sa amin sulatan nila kon na. Iya. Sangat guys. Makan guys. Makan dulu guys. Kalau udah itu yang ya. Dari bohong. Nakuray ka makan salah-salah tene. Iya, kemudian lagi ke basa gaul itu betul. Ada tayo na mapasalay te. Oke, medal pensaku di Satria na santai. Oke, baik. Bani tapi isi di rekan deh. Oke, yo. Kalau belum tahu apa tuh. Semuanya. Oh, mana dia Ya, yang ni dulu bagi yang saya beri kok dulu di mana sama tak apa nama ini di Oke, Rizna. Selatan Pasok Anjanya ada kan penjual kajang? Oh, ada. Dia makarusan. Ada penjual kajang, ada kacang basah, ada kacang kering. Harus mengikuti lagi. Ya. Ada kacang rebus, ada kacang goreng, kacang apa? Kacang apa ati? Nah, teman kami kilala rin tu gura-gura tokon. Nonton tawag ka mati wala nga ni bata. Pintu ini santoran tong taman le tong mati wala ni. Yang menyabagi na para ni may wala punto. So natin pamilya lang tanampak eh. Pekari petolen na pito-pito ba. Kumanda bigi. Kumanda.
Iya, kumbaya po. Ay, hindi ko minamok. Ay. Na singa sa ato mo. Iya. Ya, hati-hati. Ya, benar to ko. Maka kamu kumande. Oh, dari mana kumande? Marka bitor ro. Tandang batu le. Yo. Dari sambako juga. Batu. Oh, nunggu di sambako kerana batu to. Umar kini bal anu. Bolu dia le. Bolur ya. Udah reke. Sarira. Oke. Jangan lupa Pak Columbus Lendo. Oh, sudah biasa itu belum. Oke, jangan lupa Pak Columbus. Iya, Ingat orang di rumah. pasti itu pasti. SMS-nya selamatkan orang sisa. Oke, sampai tunggu sudah berkah. Iya. Yero tuh. Oke, itu nih. Kadang itu. Kadang itu. Takkan paling banyak. Jangan lupa Columbus. Jangan dilupakan itu. Jangan sampai terlupakan Mak Columbus. Iya. Ku pakai dana kamu. Oke Risna, saya mah suruh kirim telemo penjual. Ada pesta juga di situ. Oh iya iya. Apa? Wah, Pak Kori ya, wah bagaimana? Wah, bos keliu teh. Nah, malam guys. Oke, selamat siang ya, Iya. Aduh, selamat siang Pak Kori. Nah, apa kita ada kembali serat ya? Oke, guys. Halo guys. Halo guys. Halo. Ay, ada tutur ya guys, sama alur ya. Sursum itu melo-melo na cila-cilan. Oh iya. Oh, maaari coba na le. Melo-melo tahu dia dah posisi. Yan na milo rin coba na. Lolo pida. Ba. Oh, ba ini tumuro eh. Oh, tayo pa tu. Tayo pa sulit tu pasti kola na. Libur mo tahu. Oh, libur mereka. Oh, iya. Oke. Moira. Oh. Nakuha pema sesa itu oh Kemarin, di mana Iya. Dan lalu semua tadi berunding dalam batu nama tak hari kali sang. Di mana Oke, Ompit. Oke. Wanda guys. Mana lagi? Iya. Mbak. Pulang atuh. Ya ini namanya wasoporna. Sabar tuh. Oh, wah, mami dulu na paisa wa. Ilalagay bilu na kana. Bagi melun. Ya. Marasa lu na guys. Marasa. Dan saya nyampe anak bersama kami. Mana? Oke.
Masih Seli Kabora Tutupan Masih Maras, oke. Mares. Nanti matangnya bertemu dalam bentuk papayang tumpah sakit siya pagkaburohi pangangkami ako kami mintutok ni lagi pada hapon kong hindi mga tumatawag kita dulu may lagi pagkaroon to dipagkaroon isang kanyang tumatoki lantian mo yung kaya sinagawang po ang pirompa kamasunatan ng pagay yung panakay te malanguda na nagtikamot yate kumuli basta yung kanitiri nito sa kalangan siya kasanggangan na po paling kamera ite nito matang dito yung panakay te malanguda na lang dalo yate Lalo may laki pulau te yang nanti puang ni pasakaran kan ni tebe yang pematukan lo batang lagi. Kemudian ni tebe itu arah puisi atau itu posarai. Anak tu din payan do dinalogi. Kerana lo puang puang lebih parupai pasak ke matuto ni. Ano lebih tekan di sawai laki tarima. Atau tumpu tu nak lagi tu kamatutoran kapasakian sia. Minto na handong ki pasar geolomi. Opuang matuam di rumase. Dapat itu pasar bayang ki pak kurang semangat ki pakai di mati geolomi. Upat ti puang ki puang Yesus tutuo siapa perintah sesolah kaman na pinusalo. Pati mo sa tongtong sa ona. Amin. Amin. Sang nabi na anak na pinusalo. Oke, tekuan deh mo guys. May kumande ha na Yo. Hari pa lang. Oke, apa ikan dito umay? Eh? Apa ikan dito umay? Baliw mah. Mali. Oke, keluarga Marnit umay. Palopo. Oke, dari Palopo. Palopo guys. Manisa Mereka. Oraka. Oraka guys. Dari Pengoraka. Oraka guys. Mun sa Oraka to, yo lu stand deh. Ya, kaman na kabatuskan dulu. Oh, dari. Setelah siya to. Kamu sana sa amin na sa plan. Ya, oke guys, tekuan dulu. Oh, tak apa tekuan deh. Belum makan. Oke, weh. Mantap. Wih, Fitri. Sudah, Lek, sudah. Makan dulu. Oke, persettingan. Oke, bosku. Ada apa dulu? Udah ikan ya, hampir-hampir lah. Iya. Iya. Terjadi penglebaran. Nah, bagaimana persetiran ini tah Mami Ya, Gina? karena enak na ya. Oh, peraya sendiri sentulah. Guys. Ambil udah kaya. Wah. Tapi to kentas sa sini ko tekalam ya. Nanti, Tekalam gimana tuh sih? enggak. Eh, Sing amin teman, sing gagane, hindi te. Sing omo yan, Sila ko man ko, ya mamakna mo ya ta. Pitan din iya. Pas yang kedua kita ini bukuran kian di Kolombo sama mana Ganda kian. deh.
Nah, ya obvio, makalopos yan na siya. Napakilala ito ka na, gimana ka pa? Ano na? Boy. Kanutan na. Ganyan ba mo kami? Malok mo naman kaya. Ito isang Dati may pimalalay sa tingin na. Iti naman niya, bertundo. iya. Pari berkali. Okay guys. Dari sa tingin ito may pimalalay. Mana? Weh. Nandito ko. Tolak ko ang kopra. Ada jod ada lepas. Ito, belang aja. Dia tak kira ini jod sudah di. Kalau ini dami sa Bapak tak bisa. Mana ang membu ni? Ada jod teh panen kira ini teh ada. Teh taman Nepala. Teh taman Nepala ya ada. Aku. Nandito ko ni. Ini dia. Buitan ka mo. Udan lang mo. Warung. Apa-apa kamu lupa soal apa-apa. Tidak nutup aku di rok ke. Tadi ya, ada mana di base itu tepingan lalu ya. Teh para yang mana? Mangga perbentengan. Mana arung? Iya, kan dia nak. Bagi pemimpin kita anak. Dia kalau saya rambut itu. Oh. Ada rok yang tu. Diba, basta lang yung pinatun. Kemana lah suat sila? Mami, luna ka ba eh? Mami luar. Salam sama dulu. Best step. Oh, salam pas sama best step. Oh, ada. Itulah sentuh. Lagi kumain. Salam dua jari. Saya minta salam 2 jari ya, still. Salam buat Bapak Tony. Ini Bapak Tony lagi bakar lunak. Nah, kami. Bapak Tony lagi petari lunak. Lunak. Meron ko ni. Ben gua lagi ini. Wih, nanti ini bukan teh utan nih. Bale. Salam buat Bapak Tony. Oke, bye. No kamu asli tuh. Nama dan angka kan dikata bukan guys. Orang mesti asli. Balok guys. Ayan, di taruh na masa mareko ko asli. Dalam lu. Kalau asal kulatan. Hindi, bilak man din. Ako din ko. Academy. Rekod plastik hindi sa as. Dia adalah asli, tangke ba yun eh? Oh. Penonton ni pemotor yun. Oh, itu tiap mah. Mami to. Bila? Apalagi main bagoy di kande mami itu ya. Kita ino din, turko biasa. Iya, ya lu kayak mana makan di ras itu. Ako yung baru. Mana sini. Nanti nasi panara. Mami itu. Iya. Ano sakit mo. Oke. Santi Palanda. Salamat lago Mama Toding Suranasang no. Santi Palanda. Oh, nah. Bentuni tak. Endo gue. Ada kalau nak endo gue. Mami lu nak di kampung guys. Masuk pa din lupa na din mga pelo na kale. Lupa saya angkat. Benar. Oh, gue yo lo. Oh, malah itu. Baru dia. Aku na dulu cari jodoh, na yan sila di jodoh, panalaku to jodoh, aduh. Kami to, ante duko ba yun? Ya, udah terus ini mantan guru olahraga di SMP dulu. Di Seralu Pak Step. Oh, oke, Ronald. Oh iya. Iya, dalam dunia perguruan. Memang gini. Dan mulai sampai. Bagaimana kalau di perseteran terus setiap hari jadi Iya, kumis masih hitam. Iya, belum perubahan. Sangat apa? Bang ibu dan kan ditolong lah. Beragian. Ayo maju. Tadi film Batam Putra Bukian. Duduk kan kita bisa. Ini perjandahan. Oke,
Oke, Matius Resti. Salam sa paguro kompit, awet muda terus. Oke. Maadim Papua tuh itu. Iya. Santik Iya. Papua. Bisa juga di turu-turu pulsa kere salam di perampol ya. Apalagi tewan tempat sekolah kayak tadi di Siam itu yang turu pulsa sini. Iya. Nomor abir kan nomor abir tuh di Siam pulsa. Oh, 081 Oke. 242 112 928. Mengadakan pertolian 081 242 112 928. Oke. Pulsa datang apa sih di ke anu. Oke, Namanya jasa-jasa perguruan. pas sekolah lalu kiri-kiri itu ada pulsa data tuh tunggu tau. Nah pakai di Facebook. Pakai setel. Mapakai mak situ siling ko tipis-tipis. Tak mo yan na. Namanya, susi ka mga bonjeng ito. Yung rapat-rapat. Ya, mak situ ito. Ya lu tuh nego kalalang lu dapat kerjaan ya. Ada lu. Dehan. Mangirubir tuh nebir itu aja. Oke, Sulaiman Randan, salam ke perguruan. Oke, Bang, ya. Mau naik tuh. Oh, Sulaiman Randan. Oh, besok na. Sini beri gombal tuh mana ini? Dewa bang tadi gua mau naik tuh. Tanya. Banda persiswaan do kataan. Tambah apa? Jangan kan kayak kukuanin lagi apa? Kerok ya. Korok ya. Kaya itu juga mata-mata udah kita tang nabi man sotik. Masih ada tuh mangirubir. Oi, Persatuan Indonesia. Oke, wah, demo perbiran rampo ya. Rampo perrakeran. Oke, na Felix Mam, oke. Persatuan Indonesia tuh 3 huruf. Orang Patua, Idong Santol. Mama Felix orang tua. Idong sana. Kori. Dekat ya. Tanya Kori. Penonton nih cewek na Sulaiman Randan. Iya. Oh, sengke mo ya. Dami na pala nga sengke mo dyan na burorong. Wah, kita laku-laku ki. Iya, na supaya laku kami sa maduat. Ya, dalawa pa sa side, iba na kita na dalawa. Apa nak cobain ya? Iba na kita na to. Oh, namubuhanin orang dibagi bayarin na. Itu kayo. Ili itu air birme. Dapat kami satu mikir bisa lah naik figure settingan ini. Ada masih dia kasih deh. Apa perbedaan? Kau dulu, umur gua. Nara eksekusi lagi. Besok eksekusi. Nanti. Besok. Satu kali tebas. Berapa? Waktu apa itu? Pelu na kumilan tuh. Oke, pen. Persettingan deh. Dapat kami satu lagi persettingan ini. Soalnya ada persettingan. Ini. Oke, demo. Persettingan, Pak. Persatuan Indonesia bisa besar. Wah, Mulai bagi Indonesia betul? Oke. berapa? Di baju ya?
Oke guys. Wah, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sana, lo toding ko ke menari ko mi. Ini kalau aku mak toding ko hadir mesin toding. Bisa ngomong mak toding ni gitu. Oh, iya mak toding gile. Nah wakili mo lagi. Ya, wakili seluruh dorok beli. Betul. Mana gua ambil? Dari kami ini tuh. Mana demo tuh? Iya. Pembataran Surabaya ini. Nah, wangi itu masuk. Nah, demo pembataran Surabaya ini. Oh iya. Mereka itu tuh orang kata di sana. Nah. Oke, berkaya. Bukan ada salah kalau kau ambil, kau yang manggil minum makan dulu. Iya. Oke, let's go. Ani mami ndok ulo. Masih ada burung. Ndok mas apa? Masih ada. Oke, spill dulu anak sekolah Upit. Oke, mari ini. Oh, lama banget, Pak Pompa petugas sekolah. Bagaimana perangnya? Wah, Mantap. ini bir dia. Oh, nah. Nah, di motor tuh bir na itu mau sana dia dulu. Nah, budak itu nunda deh. Udah itu vitamin na deh. Oke. Oke, bosku. Iya. Mantap tuh Pak Pompa. Lama berkah? Iya. Tak pernah lama nih ke sekolah, tak mau. Satu pak. Satu pak be. Oke, yo, mantap. Mantap. May mangkalusasan. Ay, buong panda mo ka tayo, parang saan mo mo? Tinuyulit ko. Pasan yan na. Oh, Ganyan dahil. Kaya ka ito mangirup. Dito na mangirup. Yo. Ya, hari pasalian ti bang dito patuan daw ng Mumbai. Jadi kamu lo na po. Mando kami na papanam natin. Namanya alehelo sa aduh. Yo, kalau ini balik ke kematian. Mulai. Kita pernah di begitu. Nonton tes. Oh, itu anakku yang namanya Tisel. Oh. Secara nanti itu mau nih nak. Makan. Ada kah? Wah, kalau pusing gitu demi sabiahan itu nah. Jauh lambai. Iya. Ya, mana kau pengical? Jauh lambai kini Pak Columbus mila. Nah, dari kayak kau anu ke lu benua ke. Oke, baik. Kalau sini berapa nggak? Kalau sini Samso. Siapa namamu? Hah? Siapa namamu? Iya, palanitang na to. Tahu kemana dong? Mana kamu? Nangka mo. Bayan palanto. Siapa buku-buku mi? Tayo kima Columbus. Saya Pak Columbus nih. Hindi man. Iya, kayak mak kalau atau kena. Ole, kalau meron pa manda. Kalau atau kena. Okay, Besya. Ano, Bes? Hindi, kaute doon na ako. Ya, kung tayo ako sosial, minta mo ba? Dapat susulat na kaya Pero mo bolon, kita tama sunod. Sudah bertemu ya, As.
Mana kini nak ini sih lo keluar ke domi. Dia kami tolak dia misi 55 tinggi join nih. Ya. Ya. Dia kami misi 55 dolar tinggalan lah. Di dako mata kita do mana ko ke mane lamite o mane pasa dito. Mamura sa kita keluarga. Hindi kami yo angkay tinda jo era rek ke inan pentonginan. Karena saya ketua anak kampung. Ya. Jadi setelah ini jenazah akan diturunkan dari rumah Tongkonan dan dinaikkan ke sini namanya Pentonginan. Kalau Mr. Ronald, gestra dulu itu tamunya. Ya. Nakaronton aja mati. Apa ini? Pasalian Cik Sarong pakai marimba dah kok ke domi Pentonginan tutup mati. Pasalian Cik Sarong. Asalan di sana Sarong. Wah, tamanya di sana ya payung tu. Ya, dan songkok di sana ya songkok tu. Payung. Tahu di sana sarung payung. Ya, kalau nak kau pipi loh. Kasih naik lagi. Alami tanah aja mi pantok kilo. Di sarami mani. oke, mana jenazahnya Om? Oke, sebentar. Jenazahnya masih ada di atas rumah Tongkonan. Jadi ini dibenahi dulu tangganya supaya Yana bagus untuk menaikkan. man katueran yang mau titi saringan dalam yang kare kita. Cara minani tanah. Bako manin na mikir dengan kena disorong. Di komit ko akin na di tanah iora. Makasih kami kumande. Kaya mangkap ko. Oh, Kantiro bersiada. iya. Mak kami kumande. Yang kami tumpuy pirat tampak na dong. Kamu. Makamo ni na. Makamo ni na. Kita lagi kita report. Siapa ada depan mi? Ay mo kay Mapri. Oh. Isabel na datang ya. Pandai siapa itu aja matos, itu aja madolo. Mari mani madon dosan dola idah oke dia angkat itu mati dulu. Ya. Pengalaan anak kata itu, moyoko.
Ayo. Kurang kanan. Kurang sama Atula kanan. Ya. Lagi. Ya. Kendi kamera ke Piralo. Apa dia? Kendi ko simak. Ya. Lagi, angkat dami turun nih sama. Angkat ngayon nila ya. Matilin do kalo. Pura suka mo yan na. Pimangkairi ya. Oke. Berapa kali? Kasih lurus. Pamale pisau. Oh. Teromel hijau. Domo to da anerengnya tinde